Pozdravljeni v novi oddaji Prebujeno srce Slovenije. Moj današnji gost je dr. Semir Osmanagić, znanstvenik, avtor, raziskovalec megalitnih in piramidalnih nahajališč po svetu ter poslovnež, ki se je rodil v Bosni in Hercegovini. Do novembra lanskega leta je še izmenično živel in delal v Houstonu, ZDA in v Visokem. V Houstonu je bil predsednik proizvodne korporacije Med Company in holdinga Med Holding Group. Podjetje se je ukvarjalo z biološko predelavo odpadnega materiala. Konec preteklega leta je podjetje zaprl in sedaj živi in dela v Visokem, ki se nahaja 28 km pred Sarajevom. Leta 2005 je v Visokem odkril starodavni piramidalni kompleks, ki ga tvori 5 večjih piramidalnih zgradb. Pod piramidami se razteza 10 km dolga mreža prazgodovinskih podzemnih tunelov. Kmalu po odkritju piramid v Visokem je ustanovil neprofitno in nevladno fundacijo Arheološki park Bosanska piramida Sonca, ki vodi izkopavanja in geoarheološka raziskovanja. Od takrat dalje dr. Osmanagić intenzivno promovira delo fundacije, raziskovalni projekt Doline bosanskih piramid, Bosno in Hercegovino ter arheološki turizem po vsem svetu. Pred nekaj leti je po svoji zamisli začel oblikovati čudovit arheološko-turistični park Ravne 2 v Visokem, ki se nahaja neposredno pod vhodom v podzemne tunele Ravne. Občinski svet Visokega ga je leta 2006 razglasil za prvega častnega občana Visokega, sarajevski dnevnik San ga je za njegov raziskovalni prispevek v projektu Bosanska dolina piramid in vztrajnost pri dosledni promociji Bosne izbral za osebo leta 2007 v Bosni in Hercegovini. Maja 2009 je bil kot tuj član sprejet na Rusko akademijo naravoslovnih znanosti v Moskvi. To je ena najprestižnejših znanstvenih institucij na svetu z več kot 20 Nobelovimi nagrajenci. Od leta 2009 je član društva arheologov Aleksandrije iz Egipta, ustanovljenega leta 1895. V letih 2011-2012 je služboval kot profesor antropologije na Ameriški univerzi v Bosni in Hercegovini. Leta 2013 je ameriški kongres dr. Osmanagiću podelil priznanje za njegovo vztrajno pomoč pri izgradnji lokalne skupnosti v Houstonu in podpori priseljencem v Ameriko. Hrvaška akademija znanosti in umetnosti v diaspori s sedežem v Baslu v Švici ga je leta 2015 sprejela za svojega člana. Na prvi globalni konferenci o piramidah v Chicagu leta 2016 je za raziskavo piramid prejel tudi nagrado Amelia B. Edwards. Leta 2016, ko je v Bangalorju v Indiji potekal kongres Pyramid Spiritual Scientist Movement, so dr. Osmanagiću podelili listino z naslovom Diamant znanosti o piramidah. Skupščina Zeniško-Dobovskega kantona mu je leta 2019 podelila najvišje priznanje kantona plaketo ZDK za izjemen prispevek k razvoju kantona. Hvaležen sem, da se je odzval mojemu povabilu dr. Semir Osmanagić. Lepo pozdravljeni torej v drugi oddaji z dr. Semirjem Osmanagićem, kako torej energija vpliva na prihodnost človeštva. Ja, dr. Osmanagić, v prvi oddaji so se že pogovarjali, kako energija piramid vpliva na nas, na telo, na vsa telesa, kako se aura recimo popravi, kako se čakre nastavijo. Če pa zdaj gledamo malo svetovno zgodovino, kako se lahko v bistvu z njo manipulira, kaj vse v bistvu ni res, kar smo se učili in kakšni so dokazi mogoče za to. Ja već 40 godina proučavam piramide, megalitne lokacije širom svijeta. Moja doktorska disertacija o civilizaciji Maja. Vrlo često putujem, pišem knjige. I moj zaključak je da gotovo sve što nas uče o drevnoj prošlosti je pogrešno. Porijeklo čovjeka, civilizacija i piramida. Za čovjeka nam kažu da smo se razvili evolucijom od naših majmunolikih predaka. Ne znam kako drugi ljudi, ali ja se nisam razvio od majmuna. Ja sam recimo posljedica genetskog inženjeringa prije 400.000 godina. Za civilizacije nam kažu da su stare 6-7 hiljada godina, Sumer, Babilon, Akkad, Asirija, Indija, Kina, Egipat.
To je samo zadnji ciklus u razvoju čovječanstva. Prije ih je bilo još nekoliko koji su uništeni globalnim katastrofama. Prije 12.000 godina, 18, 34, 55, 75. Razvoj čovječanstva nije evolutivan, već cikličan. I treće, piramide. Uče nas da su piramide u Egiptu bile grobnice, a niti u jednoj od 155 nisu nađene mumije. Ono što sam ja zaključio, to je da su najstarije piramide u Kini, u Egiptu, u Peru, u Meksiku, u Bosni, ujedno i najveće i superiorne. To se ne slaže sa našom teorijom evolucije, da su ljudi gradili znanja, već upravo suprotno. Čini se da je to znanje o piramidama i moći piramida nama donešeno. Ko je donio? To je drugo pitanje. Primjera radi, u Kini imamo 250 piramida. U središnjoj provinciji Shanxi 20 najstarijih su najveće, građene od ploča pješčara i granita. One male su građene od cigle od blata, koje se danas koriste. Prije 2300 godina do prije 1000 godina. Kineski arheolog koji je 1967. radio na piramidama našao je glinene tablete sa hieroglifskim pismom. Djelomično ga je dešifrirao i zaključio je da su one građene prije više od 12.500 godina. Kineske vlasti to ne priznaju, zaustavili su rad na piramidama, pokrili zemljom i posadili šumu. Zašto? Ne žele da mijenjaju svoju istoriju. Egipatske piramide kažu nam da su gradili faraoni 3., 4., 5. dinastije, pa zatim 12., 19., ali najveće su gradili faraoni 4. dinastije prije 4550 godina. U to doba Egipćani nisu imali tehnologiju, inženjerska znanja, transportna sredstva, niti su znali za elemente sakralne geometrije da ih inkorporiraju u piramide. Dakle, za zlatni presjek, za broj pi i tako dalje. Te su piramide građene daleko u doba paleolita. Najvjerojatnije između 30 i 40.000 godina, jer jedan vrlo važan artefakt koji se zove Torinska lista kraljeva, to je papirus, 1,70 m sa 40 cm, ima izlistano sve vladare Egipta. Prva faza, bogovi. Druga faza, polubogovi. Treća faza, sinovi bogova. Sinovi bogova su faraoni koje znamo. Kralj Menes je ujedinio gornje i donje kraljevstvo, započeo prvu dinastiju, pa druga, pa treća. To su ljudi. Faza prije toga, polubogova, oni su živjeli i vladali Egiptom po 200 godina, po 300 godina. A faza bogova, oni su vladali Egiptom po 1000 godina. Kad su bogovi došli sa kraljevstva nebeskog na kraljevstvo zemaljskog, prema ovom rukopisu prije 42.000 godina. Šta nas uče arheolozi i istoričari? U to doba bio je samo primitivni pećinski čovjek. Neko je gradio piramide. U Meksiku najstarije piramide Teotihuacan nisu starije 2100 godina, nisu ih gradili Tolteci. One su starije od 12.000 godina. Tako možemo ići po čitavom svijetu. U Indoneziji imate piramidu 28.000 godina, zove se Gunung Padang, na zapadu Jave. Dr. Danny Hillman je otkrio, doktor geofizike, nisu mu dozvolili arheolozi da vrši iskopavanje. Tako možemo širom svijeta da uočimo da stalno postoje ljudi koji žele da zaustave iskopavanja, istraživanja, dolazak do toga znanja. Kada bi se dozvolilo, onda bi shvatili da je ljudska historija puno duža nego što mi mislimo i da je tom prilikom zadnjih nekoliko desetina hiljada godina bio veliki broj kontakata sa naprednim civilizacijama. Odete na uskršnji otok Easter Island u središtu Pacifika, Južna Amerika 4000 km, Tahiti 10.000 km. Na tom otoku imate one kamene glave i kamena tijela do ispod pupka. Pa imate kamene kugle,
imate megalitne zidove, imate rondo pismo. Na drugim otocima nema ništa od toga. Kao da je neko sletio sa naprednim znanjima i alatima i nakon jedne generacije nestao. Na istoku Turske, Göbekli Tepe, dr. Klaus Schmidt 20 godina istraživao ispod jednog brda, kako se mislilo, su megalitni krugovi, slični Stonehenge. On ih je 3 otkrio, turske vlasti još 3, ima ih 6, a dr. Schmidt prije svoje smrti rekao mi najvjerojatnije ima više od 100 takvih megalitnih krugova. Nas uči u školama kad ste imali velike poljoprivredne zajednice, agrikulturu, pa su višak proizvoda, pa su imali bogatstvo i oni su pravili hramove i velike te megalite i tako dalje. Ovdje imamo 100 megalitnih krugova i niti jednu kuću, niti jedan rezidencijalni objekat. Dakle, vidimo sve što su nas učili zapravo je krivo i skriva se od nas grevna prošlost. Zašto? Jer nas žele predstaviti kao vrlo mladu civilizaciju koja još u povojima, dječjim povojima. Kad ste na početku, onda vam treba tutor. Neko ko će donositi odluke za vas. Manipuliraju. Tako je, i vi date svoja ljudska prava i slobode i onda te elite nas vode do slobode. Torej, vsa zgodovina dejansko je laž, ne, po vaših odkritjih in v bistvu samo za manipulacijo ljudi, da jih držijo v majhnosti, v žrtvi, v ubogosti, da dajo pač klasična zdravila, da te dela še bolj odvisne, še bolj zasužnjene od sistema in tako. Nažalost jeste i svaki aspekt našeg života to pokazuje. Dakle, zgodovina, historija je jedan od njih, država su neznanje. Drugo, sadašnjost. William Casey je bio direktor Američke centralne informativne agencije, CIA. To je najmoćnija obavještajna agencija u svijetu koja bukvalno vlada velikim brojem zemalja i američkom političkom scenom. 1981. on je, kad je novo izabrana vlada Ronalda Reagana se predstavljala, on je izjavio da je cilj CIA da nastave program dezinformiranja sve do momenta kada će američka javnost vjerovati samo u laž, u neistinu. Dakle, svaki aspekt života treba biti neistinit i onda vrlo lako manipulirate ljudima, kao što smo vidjeli u proteklih par godina. Kad vam to izjavi direktor najveće, najmoćnije špijunske agencije u svijetu, vjerujte da to ima svoju pozadinu, da to ima svoju veliku nič ne skriva, ne? Dakle, sve ono na što smo mi navikli, recimo 11. septembar, New York, rušenje ona 2 tornja blizanca, navodno sa 2 aviona. 2 aviona su srušila zapravo 3 nebodera. 3 su nebodera pala. Kada je neko postavio eksploziv i oni se pretvorili u prah nakon 5 sekundi. Ubijstvo JF Kennedyja. Kažu Lee Harvey Oswald ubio Kennedyja, a došla su 3 metka sa 3 različite strane. I to se zataškalo. Dakle, sve što mislimo da je istina zapravo je neistina. A oni su toliko razvili taj način manipulacije da putem medija svakoga etiketiraju. Ako hoćete da kažete istinu, teorija zavjere. Tako i te optožio. Yes, tako da, a pogotovo danas kada imate sve tehnološke firme, kada imate Google, kada imate Amazon, kada imate ove socijalne mreže, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, YouTube, potpuno kontrolirane. Prije 5-6 godina to je izgledalo nemoguće. Nama se čini da imamo potpunu slobodu, možemo govoriti slobodno. Naravno, ukoliko neko stvarno ima veze sa terorizmom, ukoliko poziva na nasilje, nema problema, neka se oni ukinu. Ali ako imate drugačije mišljenje, ako imate stavove koji imaju argumente, a vama ukinu račun, Facebook ili Twitter, vi znate da imate problem sa slobodom govora, sa slobodom izražavanja. Ogromno te cenzurane. Dakle, i to je sramno kada vidite upravo to što vi kažete, organizacije za cenzuru, danas to popularno zovu fact-checking. Oni pripadaju, pod kišobranom su jedne organizacije koja se nalazi na Floridi, ona ima 300 takvih organizacija pod svojim kišobranom koje plaća
I što je najgore, plaća im sitne pare. Ja znam u Sarajevu raskrinkavanja.ba. To je organizacija, šef ima nešto novca, oni zapošljavaju mlade ljude, kažu šta trebaju da rade, daju im redovno platu i ti su mladi ljudi sretni i zadovoljni. To što su u službi jednog sistema koji donosi drakonske mjere protiv čovječanstva, o tome ne razmišljaju. Oni misle da će biti zaštićeni. Kad razmišljamo o strukturi naše planete, imate 2500 multimilijardera koji kroz te svoje organe, kroz politiku, kroz korporacije, kroz masonske organizacije, zapravo imaju mrežu koja vlada svijetom. Dakle, da su samo oni, svijet ih ne bi slušao. Ali zato što imaju ove poluge vlasti, instrumente vlasti, koje su vojska, policija, ministarstva i tako dalje, oni zapravo vladaju čovječanstvom, a onda imate još jedan dio ljudi koji slijepo sluša, uči njihove fraze na pamet. Kad oni kažu, pa ovo je nauka, treba slušati nauku, oni ne razmišljaju šta je iza toga. Aha, na televiziji su rekli treba slušati nauku. Ja se zalažem za to da prvo nema diskriminacije među ljudima. Ljudi imaju pravo na sopstveni izbor. Drugo, volio bih da svi ljudi imaju pristup i aktualnim informacijama iz mainstream medija, neko kaže dezinformacijama iz mainstream medija, i onima iz alternativnih medija. Pogledajte jedno i drugo, odvažite za sebe, napravite svoj unutrašnji filter. Ne treba vam niko nametati informacije. I razmišljajte, jer to je vaša budućnost i budućnost vaše djece. Bo nadaljevala po kratkem predahu, tako da se vidimo čez nekaj trenutkov. Pozdravljeni v drugem delu oddaje Prebujeno srce Slovenije s krasnim gostom, dr. Semirjem Osmanagićem. Ja, Semir, kaj se pa lahko naučimo o konceptu energije in kako v bistvu vpliva na človeštvo? Ono što sam ja naučio, putujući širom svijeta, istražujući piramide, to je da piramide pojačavaju prirodne izvore energije. Kako ih pojačavaju? Ispod bosanske piramide Sunca, u visokom, nalazi se ogromna željezna ploča. Željezo generiše elektromagnetizam. Piramida ga usisava i pojačava tu energiju. Kako znamo da pojačava? Jer smo mjerili u podnožju piramide i na vrhu. Na vrhu je signal 50 puta jači. Na sličan način piramida pojačava elektricitet, ultrazvuk, orgonsku, životnu energiju. Dakle, piramide, ali i megalitni krugovi, kao što su Stonehenge na jugu Engleske, Avebury Hill, također na jugu Engleske, Karnak u zapadnoj Francuskoj, Alesteinar na jugu Švedske, Ružmelhiri u Izraelu. Dakle, to su sve različite megalitne lokacije, sve one zapravo pojačavaju i fokusiraju te energije. Dakle, drevni su narodi znali da kamen, osobito ako je star, ako je riječ o vulkanskom kamenu, ako je riječ o granitu, ako je riječ o izuzetno tvrdom kamenu, i ako je riječ o kamenu koji ima visok procenat kvarcnog kristala, kremena, da pojačava energiju i transformiše energiju iz jedne vrste, recimo elektromagnetizam, u drugu, kroz piezoelektrični efekat u ultrazvuk. Dakle, ta energija, kao što smo u prethodnoj oddaji emisiji rekli, ta energija utiče povoljno na biljke, na vodu, na hranu, na čovjeka. Dakle, oplemenjuje naš život. Što je sasvim logično, jer vi pojačavate energiju naše planete. A naša planeta je naša majka. Ona proizvodi samo najbolje frekvencije. Za razliku od nas, šta mi radimo? Mi izmislimo mobitel, 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, pa 3G, 2,4 GHz, pa 4G, 6 GHz, pa 5G, 60 GHz, ne možemo disati, pa 6G će biti 300 GHz. To su radiovalovi. U opsegu radiovalova rade i mikrovalne pećnice, koji izazivaju rak. Prema tome, vi uzmete mobitel, stavite ga na uho, pričate 10 minuta, vaše uho bude crveno, vaša ruka je ugrijana, šta se dešava? Mobitel prži vaše moždane ćelije.
Svaki razgovor od 10 minuta, 100.000 moždanih ćelija manje. 10 puta danas razgovarate, to je 1.000.000 ćelija. Torej, slušalke pomagajo vseeno. Tako, mi do duše imamo 6 milijardi ćelija. Međutim, svaki dan gubite milion, na kraju vaše se misli procesuiraju sve sporije i sporije. Postajemo sve manje inteligentni, blago rečeno. Ako već razmišljamo kako da pričamo, trebamo pričati na speakeru, odmaknuti telefon od sebe. Ali poenta je u tome da mi izmišljamo te frekvencije koje primjenjujemo u svojoj tehnologiji koje su jako štetne za nas. Ovo svjetlo ovdje je 220 volti napon i 50 Hz. Vi taknete žicu ako vam se malo otkači, ona vas ubije. Čeka, zbog čega ne bi imali 24 volta ko vas ne može ubiti, može vas pecnuti. Kada neko stalno radi protiv čovječanstva, kada neko stalno zagađuje ovaj zrak, sprejaju, zagađuje zemlju, zagađuje vodu. Kroz hlor, kroz fluoride, također zagađujemo vodu koju pijemo, kojom se tuširamo, na kojoj kuhamo. Hlor je inače u gasnom, plinovitom stanju. Međutim, kada se tuširate, on dolazi kroz vodu, kad se tuširate u dodiru sa deterđentom, sa sapunom, sa znojem, stvaraju se kancerogena hemijska sredstva. Fluoridi, govorili su jako je dobar za zaštitu od karijesa. Fluoridi su do prije 60 godina bili isključivo otrovi za pacove. I to sve ide tako na mozak. Dakle, kada neko stalno radi protiv nas, zamislimo ovo, umjesto industrije hrane, da ponovo imamo hranu. Svaku svoju bašti, ima povrće, ima voće, imamo hranu koja je neprskana, koja nije GMO, koja je zdrava. Umjesto industrije vode, gdje nam dodaju u flaširanu vodu aluminij, bari, ponovo udarana moždane ćelije, da pijemo izvorsku vodu. Nekad prije 500 godina, prije 5000 godina, odete na rijeku i napijete se ako ste željeli. Dakle, razmišljamo o drugačijem konceptu energije, o drugačijim frekvencijama, o drugačijim vibracijama. Dakle, jedna je stvar energija piramida, a druga, pogledajte kako je naše društvo organizovano. Prije 200 godina glavni energent bio je ugalj, termoelektrane, prljava industrija. Danas je to još uvijek nafta i plin, limitirani resursi i ponovo prljava industrija. Počev od eksploatacije nafte, transporta, nasuka se, izlije se nafta u Atlantik, Pacifik, u Meksički zaljev, preko rafinerija, preko petrohemijske industrije, preko hemijske industrije, preko kozmetike, preko plastike, preko industrije hrane, preko industrije automobila. Sve vezano za naftu i plin zagađuje planetu. A vrlo je skupo. Ili sljedeći, nuklearna energija. Kad hoće da je kao ožive sa nekim zdravijim, odnosno sigurnijim načinom nuklearne energije. Pogledajte od Černobila do Fukushime i natrag, još uvijek samo te dvije nesreće za koje znamo zagađuju našu planetu. Kaj pa ta vojna zdaj? Kaj pa menite o tej vojni? Rusija, Ukrajina. Ja. To je posebna tema, doćemo na nju. Da završim misao. Dakle, svi naši izvori energije kontaminiraju, limitirani su i pripadaju uskom krugu ljudi. Mi kupujemo energiju, skupo je plaćamo, oni su najbogatiji, mi nemamo ništa, borimo se od plate do plate. Zamislimo ovo. Svaki dan mi gubimo 99,9% čiste, besplatne, neograničene energije. Koje? Solarne, sunčeve energije. Međutim, industrija tu ne vidi interes. Korporacije tek ako mogu da zarade velike pare, oni će praviti solarne panele koje koštaju velike pare i tako dalje. Dakle, sunčeva energija i energija piramida. Šta mislimo o vojnu? Ona je katastrofa. Na svakom nivou je katastrofa. Prvi nivo. Dakle, u ovom momentu bombarduju ljude u Ukrajini. Projektili padaju. Stradaju nevine žene i djeca. Stradaju nevini mladi ljudi. Zašto je 15.000 ruskih vojnika izgubilo život? 10.000 ostalo osakaćeno. Zašto 10.000 ukrajinskih vojnika izgubilo život? To je taj prvi nivo, on je užasan.
Drugi nivo. Vojna, rat između dva bratska naroda, Rusija i Ukrajina. Dva naroda koji imaju zajedničku istoriju. Prije 1100 godina je započela u stvari zajednička istorija kroz Kijevsku Rusiju. To je bio praktično jedan narod tada. Imali su iste okupatore. Austro-Ugarska, Osmanlije, Latvija i tako dalje. Zajedničku kulturu, zajedničku ekonomiju, živjeli u velikom broju zajedničkih država, imali zajedničke vladare. Milioni Ukrajinaca žive i rade u Rusiji, milioni Rusa žive i rade u Ukrajini. Imaju istu religiju. I sad oni ratuju bratoubilački. Najveći narodi u Europi su Sloveni. I jedni i drugi su Sloveni. I mi smo Sloveni. Nas je 150 miliona ovdje. Želje nekih centara, kao što su Berlin ili London ili neki drugi, je bio uvijek da Slovene drži rascjepkane. I sad sa ovim ratom imate Srbe koji podržavaju Ruse, imate neke druge koji podržavaju Ukrajince. Dakle, raslojavanje zavadi paradaj. Sljedeći nivo. Putin fino kaže, ja ne mogu trpiti na svojoj južnoj granici, na svom trbuhu, 30 NATO laboratorija. Uglavnom su to američke, ali neke druge. I Poljaci imaju svoje, i Njemci imaju svoje i tako dalje. Zašto bi neko razvijao ta sredstva za biološke ratove, viruse, bakterije i tako dalje, na južnoj ruskoj granici? Do prije 30 godina bila je sasvim drugačija arhitektura svijeta. Bipolarna, dakle, Varšavski pakt i NATO pakt na čelu sa Amerikom, oni na čelu sa Rusijom ili Sovjetskim savezom, i oni to gledaju kroz drugačije oči. I ja, mislim za Bosnu, za Sloveniju, za Hrvatsku, šta se dešava u Bugarskoj, u Mađarskoj, Ukrajini, nas nije briga. Ali velike zemlje geostrateški drugačije razmišljaju. Oni ne žele to na svojim južnim granicama. Oni ne žele NATO naoružanje na svojim južnim granicama. Tako da, to je način na koji vjerojatno Putin razmišlja. Ali na bilo kom nivou to je katastrofa i što duže traje rat, to je sve gore i gore. I čini se da Amerika sad daje 40 milijardi dolara na oružanje. Znate, vi za $1.000.000 možete kupiti dosta naoružanja. 100 miliona, za milijardu, 40 milijardi. To su ogromni novci. Pa u ovom momentu gotovo polovica američkih protutenkovskih i protuoklopnih projektila je završila u Ukrajini. Dakle, to su ogromne transakcije. Kao da se čini da će se NATO ili Amerika boriti do posljednjeg Ukrajinca protiv Rusa. Ja bih volio da taj rat stane ovoga trenutka, jer ne donosi nikako dobro ni Rusiji, ni Ukrajini. A onda, kao treća pogođena strana, Europa. Ne Amerika, već Europa. I ko najviše? Onaj koji najviše zavisio od ruskih energenata, od ruske hrane, od ruskih proizvoda, od ruskog đubriva, od ruske poljoprivrede i tako dalje. U Njemačkoj govore za ovu zimu, kupite dovoljno džempera i majica, pokrivajte se dok gledate televiziju sa jorganima, nek vam termostat bude na 16 stepeni. Dakle, zbog rata tamo, ja moram da nosim džemper. Da me zebe. I onda kažu, nemojte svaki dan da perete robu. Uzmite pa malo provjetrite. Že pripravljajo. Gdje smo mi to sada? U Tanzaniji. Tako da, ko će da strada? Stradat će Njemci, stradat će standard, stradat će običan čovjek. Neće stradati onaj političar. Oni nikad ne stradaju, oni se na kraju i na početku, na kraju rata rukuju, potpišu sporazume, ostaju u svojim dijelima i u svojim milionskim kućama. To je moje mišljenje o vojnoj. In zdaj tudi ta, kaj Svetovna zdravstvena organizacija, ne, zdaj hočejo, da vsi podpišejo ta dogovor. Sad ti me reći šta ja smijem da pričam u ovoj emisiji. Možete sve, na televiziji. Mogoče greva najprej na premor, pa potem. Ajmo. Ok, može. Ok, torej se vidimo čez nekaj trenutkov. Pozdravljeni še v zadnjem, tretjem delu druge oddaje Prebujeno srce Slovenije z krasnim gostom, dr. Semirjem Osmanagićem,
Ja, ko sva že govorila o teh manipulacijah elita, ne, kaj pa vemo, ta koronavirus 2 leti je trajala zgodba, ne, mogoče kakšna beseda najprej na to temo in potem zdaj ta pripravljanje, ne, na jeseni, na dogovarjanje za WHO, za podpis raznih dogovorov, kaj menite o tem? Svjetska zdravstvena organizacija je osnovana 1947. godine kao Agencija Ujedinjenih nacija za zaštitu javnog zdravlja. 193 zemlje su u Skupštini Svjetske zdravstvene organizacije i vi biste očekivali da je njihov posao da rade u interesu običnog čovjeka i da štite njegovo zdravlje. Međutim, kao i obično, novac je taj koji pokvari sve. Ta bi se Agencija Ujedinjenih nacija trebala finansirati iz članarina njenih članova. Što ste veći i bogatiji, dajete više novca. Amerikanci daju 400 milijuna, neko daje 20 milijuna, neko daje 20.000. Međutim, do prije 2 godine 1,5 milijarda je bila članarina, a ukupan budžet 6 milijardi dolara. Gdje je razlika od 4,5 milijarde? Kroz donacije i sponzorstva. Po zakonu, Svjetska zdravstvena organizacija nije smjela primati direktno donacije od, recimo, farmaceutskih kompanija zbog sukoba interesa. Da bi farmaceutske kompanije formirale neprofitne, nevladine fondacije kojima bi davali novac, a oni bi davali taj novac Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji. Dakle, 4,5 milijarde od 6 milijardi, dakle, to je skoro 80%, 75%, je dolazilo iz privatnih izvora. I normalno, onaj koji je u menadžmentu SZO-a sluša šta mu govore farmaceutske korporacije, jer ga one finansiraju. Margaret Chan je bila prije doktora Tedrosa, jedna od najkorumpiranijih osoba u povijesti Svjetske zdravstvene organizacije. Sad imamo doktora Tedrosa, koji sluša šta mu kažu najveći finansijeri. Danas je to čovjek koji se bavio kompjuterima, završio srednju školu i koji je uložio 1 milijardu dolara u SZO da bi se pohvalio 2020. na kraju, početkom 2021. da je zaradio 40 milijardi dolara. Date 1 milijardu. On je rekao, ja nikad ne bi ove pare zaradio kroz Microsoft. Ali na planiranoj epidemiji zaradio 40 puta više. I normalno da je njemu u interesu da postoje PCR testovi, da postoje zatvaranja, da ljudi naručuju tehnologiju, da su ljudi zatvoreni, da su uskraćena ljudska prava i slobode, da ljudi ni o čemu ne odlučuju, njemu i njemu sličnima. Taj čovjek je vršio pripreme za tu pandemiju godinama prije njenog početka. On danas javno govori već nekoliko mjeseci da će sljedeća pandemija biti gora nego ova prva, da će biti više ljudi koji će nastradati. Kako on to zna? On to najavljuje. Pa normalno da zna, jer je najveći akcionar u firmama koje se bave razvojem virusa i bakterija. Recimo, najveći akcionar u institutu Pirbright na jugu Engleske. Nekako me sve vodi u blizini Oxforda koji je, bož sačuo da ne ulazim sad u to. Dakle, oni rade na 20 familija virusa u Pirbright institutu. Samo jedna familija su koronavirusi. Kojim monstrumima bi palo na pamet da ulažu u razvoj virusa i bakterija, da ih prave agresivnijim, smrtonosnijim i da ih puste u datom momentu na čovječanstvo? To je strašno. Umjesto da se pare daju, da se daju pare za siromašne, za razvoj, za napredak, za progres. I onda šta rade? Onda te vakcine koje oni finansiraju daju u zemljama u razvoju, u trećem svijetu, od Indije, Afrike, Južne Azije, Južne Amerike, eksperimentišući s ljudima, eksperimentišući sa malom djecom, eksperimentišući sa malim djevojčicama, čineći ih sterilnim. I to su činjenice koje isplivavaju na površinu. I čovječanstvo umjesto da nešto uradi i dalje slijepo sluša. Zašto? Zato što on i njemu slični kontrolišu medije. Ko njega kontroliše? On nije na vrhu piramide moći. On je jednom nivou ispod.
Na vrhu je nekoliko familija Rockefeller. koji štampaju novac. Ja, Tako je. ja. Rockefeller su jedna od tih familija. Rothschild broj 1. Mhm. Imate Lehman, imate nekoliko drugih familija. Mhm. Dakle, familije koje su recimo 1913. osnovali federalne rezerve u Americi. Mhm. Ljudi misle da u Americi štampa novac Fed, koja je državna agencija. Fed je privatna firma koje su osnovne te najveće bankarske familije. Rothschild Pariz, Rothschild London, Rockefeller iz Amerike, zatim Lehmanovi, zatim Lee, zatim nekoliko tih familija. Tih 6-7 familija zapravo štampa novac, kojeg onda posuđuje američkoj vladi uz kamat. Zato so ga zdaj toliko natisnili, zdaj inflacija ne izgubila vrednost. Pa normalno, pa tokom pandemije 20. oni su i 21. oni su štampali dodatnih 3800 milijardi dolara. Ja sam magistar međunarodne ekonomije. Ono što znam to je štampate novca koliko vam je jaka ekonomija. Ako je jača ekonomija, štampate malo više da biste imali razvoj ekonomije. Ako vam se skuplja bruto društveni proizvod, povlačite novac da ne biste imali inflaciju. Oni štampaju u doba najveće krize, kada je bilo 17% nezaposlenih u Americi. 1929. je bila najveća kriza, velika depresija, bilo je 13% nezaposlenih. 2020. 17%. Dakle, daleko više, daleko gore nego prije 100 godina. Mi štampaju 4000 milijardi. Europska unija misli da je nešto bolje, da je nešto bolja kontrola. Naravno da nije. Europska unija štampa 6000 milijardi eura. Gdje se nalazi Europska centralna banka? Ne nalazi se u Briselu, gdje je izvršna vlast, ne nalazi se u Strasburu, gdje je parlamentarna vlast, već se nalazi u Frankfurtu, gdje je sjedište Rothschilda. Već 250 godina. Oni odatle upravljaju. Pa reći će ljudima, čekajte polako, šta priča ovaj doktor Osmanagić? Pa 27 centralnih banaka zemalja Evropske unije osnovalo centralnu banku Europe. Da, ali uzmite u Njemačkoj. Centralna banka Njemačke nije samo državni kapital. On je minoran. Najviše je privatnog kapitala, najviše je Rothschilda Frankfurt. Rothschild Barcelona, Rothschild Paris, Rothschild London, dok su Englezi bili u Europskoj uniji. Dakle, oni imaju najviše akcije. Oni odlučuju koliko će novca biti, kolika će kamata biti, viša kamata, veća inflacija, ljudi se ne zadužuju, ekonomija staje. Niža kamata, zagrijava se ekonomija jer uzma puno novca. Oni odlučuju o kursu, o tečaju sa drugim valutama. Dakle, svi su elementi za upravljanje svijetom i svjetskim ekonomijama u rukama nekoliko familija. Sad ispod njih su ljudi kao što su Elon Musk, kao što je Zuckerberg, kao što je Bill Gates. Oni imaju 150 do 200 milijardi jer ovo je prljav posao za njih. Neko gleda Elon Muska kroz Twitter pa on će kupiti pa sloboda govora. Polako. 1000 satelita je poslao gore koji mogu sa elektromagnetizmom da utiču na svakog čovjeka, da ga zagrijavaju, a oni koji imaju magnetoproteine koji su ubačeni putem onih farmaceutskih sredstava koje neko zove vakcina, dakle mogu da direktno da djeluju na čovjekovo ponašanje. Mogu da ga uključe ili da nas isključe. Če ne poslušaš, pa nisi ubogljiv. Tako, on je obavio taj posao. On je poslao te satelite. I zato je nagrađen. Zato nominalno vrijedi 200 milijardi dolara. Gates je nagrađen. Zuckerberg je nagrađen. Jer normalno imaju tu cenzuru i sve ostalo. Dakle, to je piramida moći na planeti i vrlo je tužno da živimo u ovom vremenu umjesto da se ta ogromna sredstva koriste za dobrobit svih. Kad vam kažu da je puno stanovnika na planeti potrebna depopulacija, tačno je i nije tačno. Tih 8 milijardi ljudi, svi mogu stati u državu Teksas, koju sam ja živio 25 godina. Svi mogu stati u državu Iran. Dakle, nije stvar u tome da nas je previše. Teoretski bilo bi bolje da nas je manje zbog svih tih biljnih i životinjskih vrsta koje mi uništavamo jer nam treba životni prostor. Ali na ovoj planeti može da živi 50 milijardi ljudi bez problema, da imamo drugačiju, humaniju, pravilniju raspodjelu, drugačiju socijalnu distribuciju.
Tako da ove priče da nas je previše, da ćemo sad bez izvora energije također padaju u vodu, ne koristimo sunčevu energiju kako bi trebali, tako dalje. Dakle, stvar je samo da se drugačije organizujemo. No, kakšne so pa rešitve, da recimo ne bomo šli v to smer, kar globalistične elite hočejo? Kaj lahko vsak posameznik naredi, da prispeva recimo k kolektivnemu dvigu zavesti človeštva, da se prebudi, da se dvigne vibracija? Dakle, sve polazi od nas, od svakog pojedinačno. Kad sam bio malo mlađi, recimo kao ti, pa sam pisao knjige i u tim knjigama sam pisao o tome kako ja mislim da bi se svijet trebao urediti. Tražio sam da me svijet posluša, da idemo u jednom pravednijem smjeru. Međutim, svijet me nije poslušao. A onda nekoliko decenija kasnije sam shvatio da treba uraditi samo jednu stvar. Treba promijeniti sebe. Treba živjeti život bez straha. Treba svojim primjerom dati putokaz drugima. Treba biti mentalno, emotivno, čist. I kad date primjer drugima, onda mijenjate i njih. Mijenjate svoju okolinu. Sa većim brojem takvih ljudi mijenjate svijet. U momentu kada postanete slobodni, onda će vam biti jasno u kom smjeru treba čovječanstvo da ide, onda će vam se otvoriti sva druga rješenja. U ekonomskoj organizaciji, korporacijskom svijetu, financijskom svijetu, da li nam treba ovakav novac, u pravednosti, u drugačijoj distribuciji, u drugačijem korištenju resursa, u harmoniji itd. Dakle, tu se krije u stvari tajna za čovjeka, a ne da idemo na druge planete, kao što govori Musk. Imamo divnu planetu i još nije kasno da je sačuvamo, ali se mi moramo kao društvo promijeniti. Mi moramo promijeniti tu organizaciju u kojoj su na vrhu elite, koje preko svojih sluganskih ruku provode ono što im pada na pamet. In DNK Slovanov, ne, mi imamo nek poseben DNK, mogoče še kakšno besedo. Tokom konca 90. godina razvila se nova nauka, antropološka genetika, gdje se počela izučavati genetika ljudi širom svijeta i migracije. I onda smo saznali da su 3 najstarije kulturne oaze u Europi, Španija i jug Francuske, Baski, 55.000 godina. Druga je ovaj središnji dio Balkana, od Slovenije do Makedonije i Bugarske. A treći dio je tamo oko Crnog mora, današnja Ukrajina. Balkanski dio 38.000 godina, ukrajinski 28.000 godina. Dakle, to su najstarije kulturne oaze u Europi. To je bilo koncem 90. godina kada se rad u ovim institutima odvijao nezavisno i samostalno. Nakon toga velike korporacije, prije svega National Geographic, je započeo veliki proces genetskih kretanja širom planete i migracija, a National Geographic, naravno, vlasnik je Westinghouse, pa na kraju to sve završava do banaka i do Rockefellera. Oni su shvatili da je opasnost da se prepusti ta naučna disciplina tim nezavisnim korporacijama. Zašto? Nekim od mojih ranijih knjiga ja sam o tome pisao. Recimo, ista haplogrupa, ta genska grupa, bila je kod Baska, najstarijeg europskog naroda, na sjeveru Afrike kod Berbera, kod nekih amazonskih plemena i kod potomaka Maja. Dakle, na 4 kontinenta. Što nedostaje? Središnji dio odakle se širila ta haplogrupa prije više od 50.000 godina, a šta je u sredini među ova 4 kontinenta? Atlantski okean i Atlantida. Dakle, evo nam jednog indirektnog dokaza o potrebi postojanja malog kontinenta ili velikog otoka usred Atlantika, odakle je išla ta genetska distribucija. Nadalje, recimo našli su isti genetski materijal u Indiji i u Ekvadoru. A nas uče da su kretanja stanovništva išli gore preko Sibira, Beringovog prolaza, Sjeverna Amerika, Srednja pa Južna. Jedanput direktna veza između Ekvadora i Indije, što upućuje da su postojale civilizacije tu. I tu dolazimo do
Lemurije, Madeleine Mu, dakle majke Mu, dakle tih legendarnih civilizacija koje su navodno postojale prije nekoliko desetina hiljada godina. I neke druge stvari. sada, ako smo mi, recimo na središnjem dijelu Balkana, dakle Bosna, Hrvatska, Srbija i tako dalje, ako je u Sloveniji oko 35% je te haplogrupe, u Bosni do 70% te autohtone grupe. Sloveni su velika manjina. Priča da su prije 1400 godina Sloveni ispod Karpata spustili se dole. Potpuno ne stoji, nema ni jednog dokaza o toj velikoj seobi. Čak i nenaučna Wikipedija se slaže da nema argumenata da je bilo velikih seoba prije 1400 godina. U 6. i 7. vijeku. Mi smo ovdje autohtoni. Mi smo ovdje bili desetine hiljada godina prije nego što se led povukao. Kad najedanput imamo prostore gdje su današnja Francuska, Njemačka, Poljska, Skandinavija, Velika Britanija. 60% ljudi u Skandinaviji, Švedska, Norveška i tako dalje, potiču sa juga Europe, odavde, sa Balkana. Ja kad imam predavanje u Štokholmu ili Oslu ili u Finskoj, to im ja kažem, 60% vas u ovoj sali ste mog porijekla. A nas uče šta? Nas uče da su nama civilizaciju donijeli antička Grčka, antički Rim, dakle zapad. Krivo. Antička Grčka, antički Rim su nasilno osvojili naše prostore i pri tome su izvršili i kulturocid i genocid. Kulturocid, sve su uništili, sve pisane dokumente, kulturno nasljeđe, nije ostao kamen na kamen. Genocid, evo sam primjer iz Bosne. Godine 8. poslije nove ere, dakle prije 2014 godina, Rim je skupio vojsku od 200.000 vojnika. Prije 2000 godina 200.000 vojnika. Kupili su ih svih sredozemnih zemalja. I napali su današnju Bosnu, gdje je vladar bio Baton. To se danas vodi kao Batonov ustanak. Čim je ustanak, to znači to je bilo nečije, krivo. To je bio autohtoni narod, Iliri, na današnjem području Bosne. Ako ste trebali 200.000 ljudi skupiti, to znači to je bila jedna vrlo razvijena, žilava država. I sve su uništili. Zanimljivo. Gdje je današnja Emona? Bili su megalitni stubovi, megalitne lokacije. To je 60. godina uništeno kad su pravili shopping centri. U Hrvatskoj, Aserija, Varvarija, predivne megalitne lokacije, kao da ste u Meksiku ili u Peru ili u Egiptu. Niko od njima danas ne govori. U Hercegovini, Daurson, također ogromni megaliti. U Crnoj Gori Meteon. U Makedoniji imamo najstarije astronomske observatorije u Europi, Kokinu, Tocev kamen. U Srbiji, Vinča, prva civilizacija u Europi, 8.500 godina. Lepenski vir, prva kulturna oaza u Europi, 11.500 godina. Mi sami podcjenjujemo svoju istoriju. Mi smo ljudi koji govorimo istim ili sličnim jezikom. Drago je da nas dvojica pričamo svojim jezikom. Od Slovenije do Bugarske, pazite, nije to samo bosanski, hrvatski, crnogorski, srpski, kako je danas zovu, nekada je to bio srpsko-hrvatski. Mi normalno možemo lako da razumijemo Slovence, ali i Makedonce, a preko Makedonaca Bugare. Dok su Bugari bili odvojeni država, s njima nemamo puno dodira. Ja kad tamo odem, sjajni ljudi, ima divnih ljudi tamo, vrlo duhovnih, ali su bili potiskivani pod Sovjetskim savezom. Zamislite da imamo jednu finu komunikaciju između naroda koji govori o ovim istim ili sličnim jezicima, koji imaju istu ili sličnu kulturu, tradiciju, smiju sa istim stvarima i plaću zbog istih stvari. Zelo zanimivo. Ne, Ja. nas drže odvojene. Ja, super. Nažalost se nam je čas iztekel. Mogoče samo še kakšna zaključna misel. Praktična misa je vrlo jednostavna, dođite visoko da posjetite prve piramide u Europi, bosanske piramide, naš misteriozni tuneli Ravne, još nekoliko drugih tunela, najljepši park na jugu Europe, park Ravne 2, veliki broj festivala, sajmova, predavanja, pratite našu stranicu piramidasunca.ba, dođite kao volonteri, pridružite se unikatnom iskustvu, dakle sve što radimo je jedinstveno i pozitivno. Odlično. Hvala, dr. Semir Osmanagić. Ogromno znanja, ogromno izkušenj, res moj poklon, spoštovanje.
Še bi klepetal z vami, ampak ja, še kdaj ob kakšni drugi priložnosti. Moj poklon, spoštovanje za vse, kar ste delate. Zahvaljujem, hvala lepa. Hvala. Hvala torej tudi vam, naše drage gledalke in gledalci, da ste bili tudi nocoj z nami v naši oddaji Prebujeno srce Slovenije, tokrat kar iz mojega studia iz Ananda centra, in se gledamo najverjetneje na jesen v novi sezoni oddaji Prebujeno srce Slovenije. Hvala vam, ker ste gledali tudi to sezono novih oddaj.